Nimbula. Mm. Pinakabali na sema maya na mbongi vinakanikuwa sa hodi tikongona walo na tiny kaleo na minity na ngona may ngayano yan totoko niwe unaray tukuna mbeka vikemu ni fakalofalahi ato ngona wakumbula yano yan totoko niwe sendo yalala tuna the rock of Polynesia. Karibu sa tiko yani ni mpera valele na nero tiki vumba latini kero sivi maro tiki tiko mata vatike mera satakala marotaka na nasema menikuwa menangona kero as vitala no kina nangona tamu kina na nona ibola na dana tiko ni nona tambani ni volleyball na Tandra Books marotaka ni kero may satu talengo kau marotaka na nona din koma na nunggu kere-kere malu-malumu me ngole tumai me talo no tu weekend na mbongi binaka diko baka mbole tiko be ira na we kandi toke kar sa baka tiko me niwe o marotaka ni sema mengo o mere sa takala me matatekir mai na turanga na maramai toke kar sa baka tiko me niwe ke baka ni barong tiko me niwe sa ngole tuka ni na baka mbula we kem ni kere ngol tukeni ngona baka pinipinaka ni ingona programu ni nonra maro tiki tiko na marama na lomo ni madongo bata ni singa ni mataka may biti na singa waruai vai tukin na songo ni International Women's Day. Me bakau sama matal takat ko bir na bulan may siya matiko na nung program. Au may nanuma me rasuriti may na weka na singa moniti o kasay to Solomon maram ni Rutuma sa gitarap may o Dr. Francis Koy Bakauta singa to city sa ngole may na singa Bukelulu o Amele Tambuya tarkin kini sage ngol mena singa na norto na marama lewe pa kartu lewe na mena bitalo no ndora pena le wa pakai dori afa mbule tik ngobe merse ni balele buka o fani sa mbulu o um, Elizabeth Wanga vatake akanisi vakalaloma. Yang go sa tangwale sarango kiniwe ni mataka ni kakuni talata ni na ngai ngwale talanga mikino to na marama erto lewena tikula tamani bang dindike na bengi ya project ya mema kau ni ando kilavi kemne na to bang murech kumena nunggu program endo na sere endo langa me tikumuna na nonda bitalo no kam me wara kirtalanga na vive kanir na gaisya matikumai vida na minit satu ko matanda ya me ni maramati ko ni aun rove na nanta maramo bulan and na ronga kina na ser na kaun rove mbo madwata kartola ngata na vive kani o tale bate ke ne mani au ni taka ni na marota kana serengo bukatel nga kino safaya na ser toka ta kaun rove mbo madwata ni bula benaka. Kabila tolu na kena ya sana takaun rove mua maduata dua bulunga na ya dana saivan dua lebura ramba ulama ilalang avesi tau mata lebu kenai karua bulan asau kei bua tau kei ni da kau ni tabua otave uni erongo na kena yanu mula mula vivi kosoba tuni kua yala kei bura bura wana namu na bei kabula bei alomi na beto kai tua
maravi naura ena musa senanin tau data senanin tau kuwa natangi mau dia kinaya si boya ida kau ditabua rongonan belana mai kasih hena batu tale kedenga koula ke natini wai nunu vei paini mai sekaka tohuna kawai kami kamida nau indivi ke bamba singa nantalo mai mua au diva enak enak kana bina kantina wana namu na vei kabula vei alovi na vei tokai tua vei buniniu era sua malua kena maravi naura enda musa senani tau data senani tau kua natani mau dia kenaya simboya nida kau ditabua senani tau data senani tau kua natani mau dia kenaya simboya nida kau ditabua. Sarong rogo binakandina na sere. O ya, taparo takandina na talent. Yeah, tu viti na rong rogo binakan ni sere, rong rogo binakan na weira erando bol sere, rogo binakan talaga bera erando lang sere. Totoo makoti binakabali utale wat kenemani, wabili binakatakan na talendi ni lang sere. Kasi mati kenda tu ena kabinakan sinuko. Nimbulu binaka na bewa kanyo ni semati kumai ena buno da banga ni siam tu mikir vikenda na tiko ibalangi au ni taka ni na serea e koti kenda saranga kila koro do levu na sere da dorongo da baku bulu saranga mi da baka nanu do era be bakar do kaiso sa bola ka saranga na mate ni vale vina ka baka levu na namun diroro baka rongo mai ya santa besar tu nganggo na na marama bulangi so bi kemnio ni sa sarabi ke roti ena nongo baka tarungi koe ena nona bola endora nona i bola rongo rongo binaka to toko bakauti e na nona bola ni tala noa ni nona ngole ani ki India ndona kau tali taku ve mere na nona yalontina me bola bakai bola na nona ngoli balangi au mananga wuli kina bua au baksamtaka na lebu ni bono i balangi ndo bakala kobatu na nongo revi ko ni bola no ni tala noya e bakong keceu talanga me una bola talaga so talaga nongo i bola ni puna nganti tu kina bisi buru-buru mere bula binaka. Pakalova lahi atu Dr. T bulu binaka kedasar may viti saya ngani buru-buru ni barang cuma ni kuah nak sarbaleu na badi bisuri itu may nambong binaka ni kuah mamay wasya to kalabale so na talon no may nayan yan tutokong go niwe binaka baleu na bisuri ti may Dr. T. Sabi nakapalib nung leon na nomu vingoma na nunggu kere-kere mo siya mo mai dora ka na nunggu talita ka nung satu wala ti ko na program ni mata ko ang gari to ka na ramu rito to ka na nomu yang baki di bula ni ubak klamu binditita ka mat kirto na buwan ni maramar to sa mo ibos ang gabak samta ka ang maro ta ka na ngwali mo mere ni ro ni mata takira na itambang ngwane matatakikim ni nangon nelaw ni singa itumba takitumay muni wasya ng bimbi ni singango na International Women's Day. Yan si berin to rungola ni na bitang na membaleto na International Women's Day na sobir na wekan era warang tikumingo er na vikilasyon ni ngonelo ni Vey o wasu Vey kaya buno talaga Suzuki na mere. Binaka Dr. T o ngonelew nga ni nandongo sanggani may bono lewu wasu chungay Cuba ambao te lewu but susto nga gori inasino susumandray may nantera
Sa totoka. Nangon sa lang menandera. Unya susukina. Susu nga binong bumbu na marama ni may susaw na martilyo ko. Sa totoko makauti eh. Inandera ba kay Bey na chicken na pala na imbu. Kito chukungay na Siliwater Road, may nandera, ang Garcia Road ya, bambulo tal chungay ni bir na yasa-yasa. Kaya karo sar-sar chungay na nung ni bata-bata na yakabi na kanikuha. Dono vita completa ni non parlavo ne dorme vital no cuk sember ndor live e so sar vitar tar mai satu kun kibam sawawa tu o kla di sar nga verto no mesa asa mai na der era sa tik butar tik mai ker vi usut sar ba bulut kan vi kem dona sem tik mai Silvat Road mai na der da marota kan ningo doanga na ngoni susu nga mai na der me ka ba kumadal ta ko susu man rai sawa bukiti burbura ngole indi lista le mai ko sa ngole sar go sa masartik ngome na yan totoka o niwe bakit mo na puro ni abuliki na mer Naka-Dr. T, yo nung primary school nga, wali may Super Methodist Primary School, high school nga Dudley High School, o chi nung tertiary, wali nga, and wali nga wali na University ni Davao ni Pacifica, lito man at katwali wali sa certificate na Fiji National University, ano mo na ya, o chi sangi mani le wakarabarasar na nunggu wuli, Hyderabad, India, and Osmania University College for Women. sandina namba kita ba ngol kin India Bakiro nung dolo kachini katolo, tokomika ay tolo na yung baki. Ang pasar nung may rawatan na buli, 2016 sa alos tal may biti, ya. ina mo no mo chuka may India bo sa na maramani biti warong ada ni rale buli ba kaya sera tu may India na no mati ko buli mekya Iyo, kito lakwatal nga ito na marami ni lima na marami ni biti, laksar nga na university batasar nga ya i Hyderabad, nanguna ya. So, so virto kito ngelito mana kito li rent bata toka talaga. So, iyo, lebsar na ni bichi era buli ana bi yasay India, kung bi university rando provide ta katue lebo na program ana bi yang baki ya. sa totoo sarangan dar kana no mo yalon deye mongol ndakila nyo India no tamani bono bang tamer o talita kana no mati ko may Hyderabad Isa gusto tiyo Dr. T sa tong sa bisar tungan ko na uda o sinrin ro na nung nitaro. okay. Ano mati ko may India? Iyo, Pilita ka na no mati ko may Hyderabad? tali taksar nga Dr. T tamani buli levo ya tal nga sige matay ninguna nung bimbu ibale mo lakay nito na ya say buru-buru tali isanandua so di na nga ni bunovo but I enjoyed it and na buli levo biyaw nalin bulo taon dua making my own decisions lay buli da levo non ra ito bula non ra na bulang tengah na bising so sali was able to blend in with the culture so it really was an amazing experience to be there for 3 years Totoo kasar nga. O kaya ni sobira na barong ti kumay na biya kila membeleta na tandra tandra book yeah. na no mati kubuna pa madalta ka na tabaya pakunggiti ko mo bola na no may bola. Iya, bina ka Dr. Tina, ibola nga ya, biwa ang gitito kang nakamay nanguna ni COVID during the pandemic, nguna ya, tumibalangi, o chinge lesumay during one of those recovery flights back in late 2020. So no kung chuko wali lestal mibiti sangi baka yung unggiti awe that life is too short wala man ta sa let me just write something but usang sarnikla that it would be about India so nga nung butokan ni randong giba kaya lang kang katekyaw ni numutalin din ni wala mo sa put it into good use mawala na ka. So may nanguna ni COVID ya kung tukin na lockdown to o biti na bi banua bitaw ni. Sa angela ko may kinambaka na wakasamanggo me wala na ibola so may tekumi kya wata kapchuna kya na draft ya tapos na kya na
launch taki na 2000 early 2023, if I'm correct. Man, it seems so such a long time ago, but deal. Dorakala tos totoro ni ngauna nanomo Deal. nilisuk mo. Sa bola katali ni sibita ko chini na ba kinanomo ang wala lebuli Di na Sara, Dr. T. Di na Sara. Makataba na numutatanda ni bola o nangan mo na bola tale lebo ni bola ngoni sa ting meniwe no don mi don ni bola meniwe Reda to kumanta iyo rawa sesanga mantangango na focus wana nunggu taka-taka na wali tuku-tuku se journalist na nonto kambani ni kakamburaki na TV niwe so iyo kip kanisa tuku na minggu ari sawa kasa manifestar tungangor but we'll see how it goes only time will tell. Era raw. Berarti dia ni marah beli on rove. Era raw. Era boleh raw tu na bola. Totok makawati. Ni bola binaka na biyo kani. Talita kina nung ni sema mai ni sema manili wiki mnio ni kilay mere. So birong korabang bulitik mere tukude niyo niya. Susupata mai. Mere menandera. Bula binaka bulo binakabali na sema tikumai. Bula fani sa mo bulu. Marutaka ni ofani ando berto na nungu bulagi ng bongi tali na mata ko to na kana nungu mamaraw na nungu kilan ni libo na maramer na metala no na vela uti na non rami wose yang ko ni sangol min ko mer ni ngone lewa kau tu sar tungo miniwe so na taro chuma na sar le ka tungo niwe oni sa buta maya na buno ni ka tikina na ngapa kau tikimu ni sar niwe. Taro minagsargori Dr. T. Sembera ni lakmi niwe do wakatu nagu career list tu dono na in the beginning when I was in Nusa Bangkarata kata chiko niyo dono na oyo obeli baka I wanted to go and experience na life outside of Fiji in another Pacific Island country so yan do chiko nagu career list on the bitu chiko, I'd like to work and live in another Pacific Island country other than Fiji. So na takatakon ko, ala ko may talanga during COVID. Oh, may susomo susomi takin do tala na ngonelewa, may wali tukutuku ngonela tala ni Vici. Wambul talanga if de ko nang sarsar chumi na nambogi binak ni kwa, bolo binak Sofia Corritano, o may susomi tiki kwa, kongi nona lista libiti tongi bin kata to namboso ke bukaro ni suggest ka talento na journalist meron ni susomite ki kwa so message sar to mo ko ndo ngona ya o chuk sar may meri kana ngona ya tukuno ko bata ba iko bin katam iko bin katam wala ko miki niu ya mo susomite ki yo ngona ya yo singe resign sar nang ko taka may na bununga taka chukina and I knew it was all meant to be na nono message to my na same week sar nga ko resign niki na ko na bunin nita kataka so but it took me during COVID period it took another 2 years to actually come here so nung gada ni biti ongele takataka toka nung to NGO na Fiji Women's Rights Movement bambulo tal nga birto nung gumboso iliu Miss Nalini Singh nakabale po batikirto na staff. They gave me an opportunity during that time, especially during lockdown. Most people lost their jobs. I was very fortunate to be able to work from home that time. So I think FWRN. And so I stayed there for 2 years. Sangi to email Pelamorto in 2023 if I was still interested. And then that's how I was able to come here. Totoo, vinakavale sar mere. Tale na movie ose na mutukuli chukumaya ni baka ondo wala you have a career list. Baka sa di doverto na marama may boss talaga ng program na matang ko ni chukuna na vision board. May bola yo klan ya parang sa chukamen go Fanny. I remember Fanny said it last night. Ni kubeta kamundo na kabola. Bola. Do talaga nugutokan do tukuno biyaw. Hindi ko wala na no mo like have a vision board
wala dona chicken pepper bakambere lalang monge ready to go visin ready to go visin, and that's very powerful the power of manifestation baka nambola to ya ona ability ko nandun yan outside of Fiji, and you there now. Yes. Oh, isa, doon din na ibarita kibinaka, mere bera na ngone leo, ni viter baka rong tume na ngonong ko, na nomu, nomu susu may bero na tukamu kena bumu, na nomu baka rong, tatandolong-dolong may biko na mati ni katumba, na binaka ngone ni barong, si bata ba mere? Doon sarto kelanggo Dr. T. Isa, totoo ka sarang Bikim ni nabarong ti kumay. Mere na kay wasya na kena itamba no ng bu. Na siguro na kanikwa. Na wasya ti ko na linga ni bay susu. May bay. Baka bimbi na nonra. Baka na numitiko na bunda. O na tinanda. O nonda nei. O nonda nalevo. O nonda nalilay. Bikin na nasaba ko lubeni. Wir na lubenda leo. Kiti ko na lubeni leo. Wir talaga nasaba kawati na luben ratangani o irina bungonda runto eta na viso na banua o irina nonda isa kenda isa anirala ko mo irina bungonda mendalo manir da kuite kira talanga ngona madawa menda baka no makere chikin o ira kera na linga ni bisu subiketa mere sambu biba kong gitindina na nontoru bitala na kabinang ni kuwa lele bakang bulit ko mingo non ramaro tak na no muitala no totoko baku tindo tengo bakang bulit ko mingo lemba ngu kisuba nakabaka lebu lemba no nakati mo ko so proud of you mere totokan din dare ni ngonele ngoni sara kau bakarita kibinaka bi irana no ngonele iya wakata mata ng bulan miniwe, mer, talo tak mata bikin, di so bikin mami, kami sarabi ko tunga na niwe TV, so talaga bikin mami sarap tunga na yale alo kay niwe, talo tak mata main na numiyan yan. Binaka Dr. T. Niwe ori vamadala taka dona yanu totoka. Dona bunua, it's very laid back and chilled. It's probably one of the last places in the Pacific to be touched by development, and it just amazes me. Na nonra pakraw ni bulan din nga ni lewalilay na leoni bonuike and dona undolu ona nonra tok nga wadada. But nonra ito ng bula kina ito se tubinaka they hold it sacred to them daka mantangar na mat na daka pamatin itu kime daka ngame na moniti atau na lutulewu gay warumbu kan gay do biwati tiki meron do gay daka wana nonra farm enandui koro chin kabachu kana koro i niwe e chukongo na kena koro turanga i alofi wambulu talchunga ke bakar rena sar chuma erto leni erna matu bubale kay bichi tol sa bulu bada bas nga bulu bada toka erna ngoni bichi ba matu bale sar tungo niwe so sar tuike tini ros nga bulu nembaki so the community is really strong. They take care of each other. Wabimbi ni dola komendo na doe kabo meme takatake ke dobisiko be banunumi na just like how we do back home it's shown here and na community ni ibiti or ni tukuni ni kwa and na community kuku toka no to representation or ni pamadala takamantanga no to independence na last year to mimpakili musangabulo niwe levo na matenitu na Pacific rala ko mai watiki non to former president talang ala ko bike or to sarana community ni bitir to host taka erna probably hundreds kumera host taka na kita taka nampai tawachi around October if I'm correct so iyo na stolele besar to kena erna kai bicara chukike sora gasnya buli ranasi kito matanga nongoni beach elia tolu chikongo taka chukona broadcasting corporation of Niue oyau nanto boli tuku ndon nitunganelewa angonele ni telewo val nito camera person camera woman batike ndona IT talanga and TV Niue o chale so lele besar sara may contribute to wana economy
ni niue. May wabi ni binakita kakina, everybody's close knit, so everybody knows each other. But it is paradise, and it's really relaxed. It's a great lifestyle. Sangsar ni rush ta kitu le unaka hindi na nga there's a bit of deadline ni kito na media Sa- but so na hunas na to nagtalo so you just make do with whatever. So Totoo ka saranga bule binaka vel bakang bule tal chunga be chale klandi rona warrong ti kumai no mumital no ti ni ko mere o maro taka ni dole tolu nangoni to ke do sati ko na Broadcasting Commission of Niue anda maro taka mere ninda ngole na nabian yo na Pasifika era tumiki na ito ke baka po nanda maro ni dala kai ni baka enda sega ni bulang ni to satu miki na nawekan dito ke. Di na sara Dr. T na vebu ke la kutunga ve nunumi ve kawai taki so iko na sini ngalili se that kind of feeling because na community ni na kawichi sachko o chike so Totoo ka saranga bikim ni na parong ti kumai rote chiko ni donon dolonan raw na leo ni vanua niwe tin ka bana kor arto le tolu na ngoni to ker to taka tiko bat ke mer te le tolu to doko karto le tolu sanga bulbada na mata bubali to ke era tiko niwe totoo ka saranga so biro ni ka chiko mer buni wai tamban ni bulera nasi gas ni buli talanga. Doon binaka Dr. T. Totoo kabina bale besar ko leo na sematiki mamiani kibeiran na wekante meniwe iya me bakani do rubitan lo chiko na buku ni International Women's Day o ngono ta manda warong wada kina na singango. To be honest, klambekan dan dorong at tumbek nga na ratio beka na information ko dong beauty na pepa o yo nungu baka samanta nga ya ondo baka do relate ka chukuna International Women's Day but kina Mother's Day. So ondo baka na kena balen beka ondo baka tutu wata chukup yaw o yung gimi baka ungi buli ta sarili bunaka no kung join tak na feminist organization na Fiji Women's Rights Movement. So may kya o sagi kila ni chuko nanduindui na singa ni Domaro Takir na marame wura-wura ramba. It's specifically na rawaka rando tali takatal nga na ngunang go satu na social media dando tal no takiner na marama sararawat elebu na kawambimbi na film beka dando tukun tu beka nga ngo nga bir na turang ser na tangane so you see all the success stories so via ondo dona ka ondo tali takana na madon indo lead up cukup na International Women's Day beka na talonor dula ko mai na bi matakali talono wambimbi weekend naman tanga na toke na kanirawakan na sasanga na talo no behind the success so o yung totally takam da kaya na kaya balen-balen da kabiyaw man tanga Totoo ka saranga marata ka naman ko na se mata kina sinan ni singa tamuniti na na nang rato baka na numi di na todo ko na gere ni libu na wekan dito ki na mada manangango na marama libu ti ko na tal no ngwal me virtu na marama pailate totoo ka saranga nagpawili ka tiko uira na marama ra tiko na bitamban nda siya ni namaka so sarlak saranggo sarlak na soko mera soko iwanga mera kapitan iwanga ramarama totoo ka saranga ni dari tando kila nataka na wanga tangan nga uira na buwa pailate mera turanga nga yang ko sarang wala di na marama sarang reality pinakabali bu mera na numuwasema ya abakata ba na numir to na ling ni besuso uklan ni chingone tambo mono wasea membaliti mbu bakata la kine be na ke na tadimuni totoko bako te no wasea matangone tambo bako tame be o mere menangai tal no manto ko bikera. Iyo. Binaksara vale bu Dr. T nomuni vitartar mi bio no mata sauci.
Dona kan nunggu marau belatani na erna tematan bek sar chuba kam erna lo matar tar bek oke na va na bek na kena significance na itambang go oke ona pa madala bek ngakor to kede kede rachu na itambang go ko baka bulu-bulu chuk ngangor na nunggu bumbu baki dia sanga bulu nunggu mamdi na tarabi koya na tabi ko nga ko purple chukaya wat kina luvena na bungong gue so numu tarong may na talano na taro number 4 go biyaw o sa na tambong ko kaya na ona somikina na taro ya na kaya na ona talo nga wali lai very briefly nunggu mam ko baka brown chungo sa lakum talmi video ko ochi wala ka ditol sa ngabul na pakin na tumitay sa mi raw na sa sanga may Amerika ko surprise visit mo ko ya na bula sa ochi in the middle of last month mi wale so this is actually 4 generations in one picture and I just felt like it needed to be told because we've never had this before. So the reunion mandangay. So wabin binakataka wabin binak sa kalungay na nanawa ko may bulong-bulong binakchukunong gumbumbu ron may sota tale after almost 30 years. So was loring ay na nakalunga sa so manamasu nasasanga na yalundina. I think these are women in my life that have always, I think, sayangan na masu, sayangan na yalundino to ng karabitabi. Sanggi warte ko nga may na itambong ko, batanir to sanggi mirion na itay to 4 generations of my family, which is my grandmother, my mom, my sister, and her daughter. So I think that's a testimony by itself and nugu mam sa gilos tal to kay ni Amerika lingkarep tal ni Tavi wawin binaka ni niro nila ko mo kwaya may reunion it was a big reunion like a big reunion, a miracle more like a miracle reunion nona lisme nugu mam and may enjoy taksar ko na nona may chikuy wale so we that these are women that that have probably shaped me in my life. So Sa totoo ba ko tilili probabil ni nakatouch ko man itamba. Kira mo nga niyo ba ko magalta kimbu vi kenda. Maraming nung bumbungan ko babul-bul kaya baki dia sa bulu maramani na isusaw na martilyo ko nga na maram pususumiyaw nung bulo todo ko yangan ito wali minandera nung mam na maramani Cuban baltilyo and nugu natadingu ya ko kiro susubata vi nung bumbu kaya luvena o kalilay to kung ngon nila ni tasiri. Sa totoo kasar nga okay lang na nung kumbita ni Nataro Vicky mo ni Mere baka muna mo release tali nagmantay so nakauran ni Wasea membali timbo. Nagbumbun or ni Wamadalatang nga na maramang masu marama yalon din ito ng garabitabi ni Lotu, garabitabi ni Koro. So those were basic principles that I grew up with. What kina nanto wambimbi na yalon din ito wanang garabitabi wambimbi man na susumikiraw so even though it was strict I think ko that strict upbringing waka kisame ito tumbak ko kirawat kita dingo ko tamat ko na nabuni upbringing da kaya so nung bumbu na blat ba kani maramaganggang ni so but maram do yalundina watikin na maram nindo masunggo sarana kya na sami tumantangan go nung mam after almost 30 years na tumitay na reunion go sayang tumay na maswe all those years so do tukun to na phrase da dukila lebo babalangi but god so sa mayang sartu maruta ka ni kila ni maruta ko ni may reunion bat kinong gumam after almost 30 years and even nung sister so sa nung tukun ni alumbak ngango
Belatan na mutar na number 4 question, eh? Totokan din na umarot ka mga libo ni na sarsar chung mingon na sarsar tal chung mumbu pakatilang kina na tavi mo totok ba ko tinitamo ko na numuwa semay ni mutuko na mengo ni Eva na itampa-tama tanda sarap chung go ni Di sam nasarod, Dr. T. totok ka saranga isa pakatapamada na turanga tukamu ni sa nanumi ko itiko na numuwa susumay kina may buwa. Iyo, ko sangi may langgatok nga ko ng pakisawochi, nunggu tutu na turangan ni Cuvambal Levo, babi na nakatakatal nga na na susu, na nanggarabita bitumin na nunggu ng balabu, okay la ni ko na is proud of me. I hope he's proud of me. So iyo, nunggu tutu tal nga has played a big role in my upbringing, yeah. Pagkatapos nga na sa ngolenyo na ibit ya bakidadal takimbu na na yan. Iyo, sa ko nga ya, watu ko na merto a video taka. Ang isi ang ambak nika, ambak ni ato chuba kana uda na singa yana na lako yani. So, iyo, but sa tang itu nga sang manani bambuto ko ya. So, iyo, sa ko na rin nga dando kila to back ko dando rito na video eh. But Di na sometimes I siya. think some things are not meant to be captured on camera. I think they're just meant to be in the moment eh. So, iyo. Pati doon ako ng balog tulsa ka problema. That's a long time. Yes, Dr. T. Wow, saro tanong mo ko na yan na marama no bumbu. Doon na marama daw maswe. Gwa Iyo, samba kiliw sa ngabulo. Rosa kami sa tatay. iyo. Don't be like Dr. T. Isa. Totoo ka sarangay nanong mo viwasin yung bong binakanikua nanong ko linggo man ay tamba darakanak yan na tarayaw bakalib o Mm, marutak mere nanong mo baka binibinakalista bu baka mm, tanakin binamaramatin na muni mm. nanon na binanumitok nga ni Bika mo raba bitadini di na din daw tubiya wakito yan bakibito tali mo kwa ba loko-loko tiko ni sangwa limona. Quesengi kalasi rua sarchunga i honestly sambium nunguna in 1995 oyao class 4 chiko SMPS so sembium bisara akir sekalalai rusangi miso tutunggo nunggu tadingungo batiki ko after 30 years abalu vental koya so batiki nunggu natal nga nunggu bumbu nunggu bumbu sembium 95 sangi atali tumayo ko na bula sawachi may surprise visit nga sa rin tukun nga sa kalo nga sa Bibarotaki sayang na maso. Nasara nga. Kaya sa matalaw nandura ka na kaya na taray kaya may bakalib na movie o sindi ko mere. Marata ka Mm. na numumawa siya manitambang ko. Balat ninda saraba ba kay tamba. Mana saraba bakalib ninda ready bu, ninda betoka, ready na. Baka talaga kina na tadi muni buat kisato ko talaga nga nelo lilay. And tali ninda ready to kanitambang ko. Numutukun mo yan vana tamba-tamba terto tambi tungo gerto marama kede gadonia sarchuka na mata di baka numi vika na marama to ko baka oti umaro to ko baka libi ko ni tambi chukumi ngombu to na barong tal chuka menantera to na kau bia tukuno bua na buku ni tambongo ken na baka binibinaka na buku ni besusu mere. Iya, au klan back ko nagi rhythm back na kena replay back nagi wartek bi ko ya kilan balingun chito ko back ngon na minandera o china back kabi boleh binakan nana ni takan ni kuna maru takan vital no rakchungo batiki Dr. Teresi. Sabi na kamali. Bueno, dana namak talaga namin ang bulang balabu. Totoo ko ba ko, di ano mo ko na miyan ni Samba kaya Diyos ang bulo. Dari naman ang anak kanitambong ko, bulang-bulang pinakatuna kaya nariray. Pakai Sa Dr. T. totoo ko ba ko, di? Pinakabalib sara mero marata ka na nung biwa sa may nikuha na buko ni baka na numiti ko kada marama dar nang tayo nung ko nataro-taraba na nung ko tarongati ko na numitabi baka ngonelewa baka ito na marama and bitamba no sabi ng garabikin mataya na nung mati ko na Fiji Women's Rights Movement utiyaw sanggay ngolin ko na tambanan ni kalikali baki na ramman daro ni wasya
ena buku ni no mulai bai tabi na ruana tambani taka ngo beira na marama ia ngo mosa ngole ni ngona tambani kali kali baki ia o ngone lewa ni viti vamatal taka manda na i tabi da bo saro ni daukina ena ruana tambani lilimu. Ah, eu cukup na tambah ni communications, roro nunggu nunggu tak iliu, wa cukup na communications team, minggu laktal minggu may pakai tebi takiau tali ena untuk wali tuku yung baka ni tuku na nunggu contribution baka ena naitalo non baka that makes an impact in the community wan bimbi so abi wali taka nunggu baka roach kuna lakumai ai na dava mbeka kuna li wala tikia ni buno li lai sana teman dengan ni le na tamata na dava na tala noa kurtu kuna o ngibe tukun talen bak na nunggu lakumai o mibe o asini lakumai bela tanah vaka o lakumai betemu baka din tak nga nambula ena yanu tu wana yasani waitui so that was the other reason I came apart from the job but nunggu michukungo na we matanggali tuku back sa talanoa that makes an impact in the community madota chunga ni maramango singi takapsarango singi kompaltakango donito International Women's Day talanoa and it just aligns again with me coming in today iniwe level na leadership positions or nito kuna enabong ini kwa erator sa chunga na marama directors chico or ni vamatalata na education na health na immigration tourism na chambers north parliament tal nga lebo to na minister ni era marama era ministers so on new embeka na marama era wakatab serval lebo in the public private sector as well and in parliament and so it just aligns with your question in terms of me just writing the story today but nito TV na broadcast ni TV na English and though this sarangan ng pangibig na kaniko and walo na kaloko and na channel so laksaraki na di sarana na talonongo ko asingi compile tak sarana malongo so I hope that is my contribution the stories and the impacts that I've made in terms of the stories na feature stories human interest stories wabimbi na erna ngonin diwem sara sarawata sara they've made a name for themselves outside of the island and the contributions that they've made so for me that I've made a small contribution in terms of the stories that make an impact to inform the community, and others, the new ones that live outside of the island. Ni live on mainland in New Zealand, ke Australia. Ina todo, okay? So the new way diaspora, dora kana levu ni ngone ni new sartu na tonta ko ke new way, toto ko bakoti. Bako bulti mo mo na maramati na muni, bulu binaka finau, nakvalevu na varong ti kumaya, na namutang no ti kumaya, namuta na koronembu, ni maram ni susaw. To sa mo sa chukong koro, viyo ka ni susaw. Bulu binaka chani batiwal, na pero bitala tipo che chon sa che kamo ko ni marama tina muni anto lang sere mate ke seru sere na sere na suba nongu suba ova nga sale moade pila mole final ninda kila ninda dorong ota tiko nantomo kami de lang tao mo yanda kui seru sere sa ke kilingo nantomo sa para marama tina muni to kare Really, sa mga tuwan ni ko sa exposed taki, yung kito miniso sa exposed. Mula binakakilika na weko may sama chuko may niso sa nakabalewo na faksa ko so kumaya So totoka saranga revango sakana lewa na dorme vital no nikua me maili lorai ka kilai e sora talendi buni tu mai nei so sa go sa ke kilingo wakatelanga kina me Cuba bau tele bo sa manen kila nantomo kami dana na la ko me Cuba se la ko me nei so sa dona tarlevia pero to tukune so ni santo lang serti ko sangin to tukuni mai reina lewa
kusakasa na tukuni sa ngango vira na marong tikma na ndomo na nga bakavyo na ndomo ko elak nga minisusaw. Iya, baka biya usana banton ya tal ngaya Dr. T. Don binaka. Totoka. Isso, vinaka vale final, rongo vinaka dina nona, baka ya tia chuku mocho ni batiwali, baka ngai wonga indelinga kuna sere keria, kuna sere dolanga tiko sere vi, vinaka vale bisara maramanita final, totoko baka wote na talendi, maro tagi ni darani na maisema bata, na program ni ko, na buku mere satakala. Totoko baka wote mere, ya, dari sarang wala sarang na tartarava, membaleta na nomu ipakasala beira na ngone lewa mere beira lebu ni tapa bata lebu ra baka rongo tiku mena ngonongo na manda dona ipakasala ro ni wase beira buku ni nonra tumba taka baka ngone lewa na kera baka nono mitiko na madango ni International Women's Day. Binaka vale buat Dr. T. Sebarangan ni dobek nunggu bakasal or ni obe probably bakal kata ki kenta kede bek nang ngone lewa na marama dan sar cuma ini kwa dobek na kau wuli dan nunggu bimi vale ngos gi mateni ngona mo chukundunto nga bakati kiawe like have my own flat. The last time I went to Kini Valley, watched me India, but I had flatmates in Hyderabad. So dona buli levo na chukundun dua na kamu da kapakati kia ongi baka ongi realize taka na kau do take for granted tumbaka na winga rabi do taka tunu kumbumbu all my life. Ya da bunungu ya da miki yang sangi kilau na kuna kakir kita I don't know da kabahada nunggu bumbu. So nunggu les tali biti na ngona ni sutu na baik sawachi. Dona kau bakau gili buli de kya bakan dona habit ongi bakau sa adopt ka menendo buli na babi ni binaka like in the small things Klar na nindo da kana ke bakai ko bisu chuko na nau na bumbu na nei na marama nindo bisu su na ve benua me biti back na korose na tauni o kenda matanga kenda garabi chuko mai bir na maram nindo bisu su nindo buli na wabi ni binaka to say thank you and I think sometimes we take that for granted kala nindo da kana bakasanga se ante kinomi sulu se da kabina kanomu rumu ndo buli na tukuna binakana binakambu and I think that goes a long way and those are little habits that we can adopt every day and I learned that nonggulis tali biti ngi kila men o sini kala da kabada nunggu bumbu mena tatu bikiro kina telling all our lives garab kiro to my lago to your parents interview all those years I don't know how she did it and to even budget for the family kung gila minggu sangi bisu we rent to bantu wakan do like rent for the first time on I don't know how but but I was able to appreciate that more, I think, if I can say. Gay nung pakasala dak nga bir na ngonelewa kese na maram sarsar chumay ni ko mi viti se venga na ya se bura ni sarsar chumay kino yalon din na chunga na kay ko ta kapachiko ke baka chiko no mutatar sik sa sanga chiko na ngusar ngango se dakalaka se BCDC se donga na ka yalon din na chunga na de ikun danagi iku vaksam tang daga sindo re na kay ko kapti kai ko yalon dina tosolo tunga me kuni lebu rakila iko sasanga na kena buni na buani no mutakataka ni yalon dina kena no mungkarabi tabi anage warti ko nga may at the right time and I think that's the biggest lesson probably I could tell young people or young women and just women in general and nakadikwa in the end, ko yalon din chiko kendendre sa dende mai no muawa tu mai me sasana chikondo na kasari lebu na kiana soso tata songo na katubai iko kuni yalo lela iko sasana chikunga toso chikunga yalon din chikunga metendona singa endona singa and ang gay bakritiko nga may na nabuni no mutakataka na numuyalon din and gay bartiko nga may and I know everybody who's watching right now is a testament of that. Everybody has been through that journey. Meiko achieve taka rawaka. Mabindi bikanta na maramay. Kenta na ngonelewa. We can do anything. And ang bugin na kaniko. Totoko bakoti rong binakadina no mo we will say so talaga ngora wase chung mingo so na kasa gat kun mingo
Nyo komunita lang ando wala serikali. You a poet, and Mary is also a mental health advocate. To talk about poetry, so many secrets coming out tonight. Oh my goodness. Oh Lord, I shouldn't have sent Yeah. links to my friends. What have you done? Buliminak Rosie, thank you for sharing that. That's really wonderful to know. And also for Mom, Natalia, dito ko nanando lang sere, and it's really inspirational. And I think, these kind of programs, and I think that's why, when you said COVID-19, Mary, I also acknowledge my program started from COVID-19. Yeah, and Wow. that's how everything started. And I was thinking, man, everyone is stuck at home. No one is going to work. The children are not going to school. Everyone is on lockdown. Okay, maybe this is time I can do some kamu tukun birnangon, eh? So that's how everything, started from something very small and very humbling. And 5 years down the line, we're still doing this talent, and we've captured, more than 1,000, Wow. stories that are available, for families. And meron man na nawekandar sa may bakademo. About 15 that I've interviewed, their stories are all captured and are all online. Eh? And now you have come on board, you as a communication specialist. What are your thoughts about the power of storytelling, Mary? Oh, that's a really good question, Dr. T. I think storytelling. Congratulations on your new posting, of course, in the University of California. Singi kelamantangan untuk lebih tartarango. Waktu nubi konong numu email mai. I thanked you, because I think you are an icon for storytelling and preserving culture back home. And I think if we don't do anything about it, I think it'll slowly erode away. And I think the power of storytelling is something that we need to hold on to. And I feel like social media is a connecta na dots in terms of mesemayani na tuku ni talano ni ratamata non rambula non rasasanga, their achievements and their challenges. And the power of storytelling has allowed us to do that, and see what the doors it's opened up, connecting people from one side of the world to the other. And I feel like storytelling, it's a powerful tool to preserve stories, to inform people, to encourage people, inspire people, and celebrate Takchungona International Women's Day. What a great tool! Look at all the stories that's out there in the media that we are reading and watching, and ladies in fields that we would never have been able to know their stories, and behind the scene, especially behind the scenes, and you seeing their stories come out. So I thank you, Dr. T, for your storytelling. Mary. You're most welcome, and it's just, so humbling, at the same time, to be able to talk to people of all walks of life, and, it's such if I can say, it's a blessing, on so many levels, where I'm able to meet people that I wouldn't have thought, that I would have met. And, it's a blessing. It's a blessing on so many levels. Level. Victim din na siya matikumay, victim doon na siya matikumay ng susaw. And I think the last question I will have for you, Mary, is looking at the island of Niue. And I think the many stories that are there, from me, coming from the heritage sector, the people of Niue are well known for their carving and their weaving. That's something that I've seen a lot of their artwork in the museum. Were you able to capture some of those stories? Mo baka tarungir nando tal-talir na marama, and ako may niwe na tin ka ba na koro iti kumikinan? Oh, tarbinak seranggo ri Dr. T, iyo do chikunito programa ali di chukume nang sawoji na feature segment feature segment ando kito do interview tekir na marama na turang ersa that are rich in culture and the history and handicraft, so back don back kondona turang rong back ike
ongi milok mike ongi kila ni dono turanga rongan andro ni o John Pule. So yo mi interview te ki koya interview take lebu korando zaka wood carvings trying to preserve the culture. So yo mi compile taktal nga sana talonor sa chungo na social media kem ni na follow takan ni to page na Broadcasting Corporation of Niue and na Facebook liab sar nga ni talonor. I think doon talonor talanga kwa baka trend talanga na pakisahuchi ko giklamba ko ikuni sa chpike na talonor ni kona ngone ni Fijian Roy ko nana maram ni bichi na mata na turanga Niue doon korongo so kito kita was able to share that story that surprised a lot of people and it trended. So yes, I have covered stories of photographers, of covers, of artists and erkena marama na kena tau saranga do chuko na ngona ni show day na be bula ike sana badi bola ni tekebu. So every village has a show day ya meron tungi wakarita kina na be yaya ni mangkos ni linga na kakana. And of course, I forgot to mention on Niue, of course, rongelebo na ungavule, the coconut crab, something that is their delicacy here. So, and they have beautiful spots, swimming spots here. Donabuna ribinaka, nangi tukuntal nga, it is paradise. So, may kalong nga kasarayaw. Yung may takataki bula batikira. It's a very chill, laid-back lifestyle, and of course, it is still one of the last places that is still untouched by development. Natama tenir dola ko chukumain na trainings, the workshops, mami di matanga mi viti. Dona kardo tunchiko. Man, kenta baka di wike, and it is, and even people are surprised ni takalanga na moni kina lutu levu. Ngai chuk nga sonong ngone kem kaya baka sona events baka na warumbu kasi na warwai singa tambu. Kita nang do kabataka, but other than that, it's relaxed. I think I'm here now just for a season. Watching ko sanang badilis tal back and total na ka sanang badigi deadlines to my back and total na career change back. So babi na katal nga. I'll take this moment as well to just thank my bosses at Broadcasting Corporation of Niue, and I forgot to mention talaga nito team ni do bolit tukutuko na journalist kito maram kete nunggu manager news bat ki ruan na ngonela talanga ni Niue bat ki yaw kito maram kede bat ki kona ngonela ni bichi ko camera person chiko so babi nak taki nunggu boso esta pavi chuk saranga ni ngori nandi datal na workshop at chiko to na media so bat ki nunggu boso lem saro Mr. Trevor siya kia chukta nga minggu ni salani so babi nakataka na opportunity ni to mi selebiao momil daka bulat tal tungay ke I Niue as of now. So talk about it. Yeah, marta ka nung tukun na that it's this season, so you are embracing every day, every moment that you have on your way. The sang tu nikila na numo na mandingi san wara kike munitu ni na total na bono na lako kina, but I'm sure your experience in Niue has molded you to be who you are now, and it'll open up many opportunities in front of you. To talk din. Lelew sa raba kami ni binakati kumain ko. Maro tayo ng tukon may ang balita na unga mule. Bikam ni parang tikumay. Kaya kasa duro aso naman ni bakasa may viti. Ninganday niwe. Sa tumikinan ko mere. Bat kirto na letol sa nga ulo na mata mo bali tuki. Ko sar tumay niwe. Kla ninda nangoli niwe. Dasi kan ninda lang malang kata na bali minta lakin. Sar to tumikinan ko na wekante tuki. Totoo ko ba ko. Tisa. Mer sa bukam kami din na vitalo no ni kuwa isongo tok saranga na ti ramendam tok ngonan resi di computer mer saraba na landaro vitala noa kami da lebu din na kada bulida mina ka ba lebu na mo bakasala beira na ngonele pat kirta nga na maramay saber nga mi da brendaro vitala no suletal ngo na ngona na ve ko mer ke chukatal na ka bewasea beira na barong ti kumay. Bidak sarvali Dr. T sebarangan indoru may bata-bata nondoru vital no na boy binak niko wani ni binak chunga ni bir kintir na marama
may vici o kila na lebu chukuna song kana raka chukuna borowai na ve bonua kede wani ni binak sarani bir kede kede nan tawni be susu na marama binak wale buna binga rabi kena nomni na be pakai tabi chuko na ngoda ni International Women's Day o bakam pula sarabi nunggu mam talanga may California binak wale buna saya cuma buat kinunggu friend binakasaro Rosie Catherine binak wale bunum ro yang ratok ni sana bola coach bang bona chinkor ro America. So thank you so much for tuning in. Wat kirto tal ngamin nandera kem kaso dak bir me new year na sar chuko di kuarto bambi bir na matuwal di bici bakam pulo tal ngabi kem ni kede kede and binak wale bu Dr. T. Nano mini mi visure tu mai nano mu bata bata binakongo ni sema dan to bulit tu ele bunaka na nomu platform go. So binakawali ako and a happy International Women's Day to you. And yes, we are looking forward to that book because we can't keep up with your location, Dr. T. Talk about Mere. For those of you who are listening in, make sure you follow the Broadcasting Commission of New Way Facebook page and also the Thunder Books. Thunder Books and on page o Mere. Ang gawa siya talaga na link na nung Facebook page. Med vito ko yung takabata na kabinaka dabi ba kung geti dabi la veti. Bako sibi na mata ko nanon tu takatiko na vika vinaka ni levo ira na wekanda marama rado dhula rado babavi rado tali na vika vinaka radakava wakati kunchiko mere try to appreciate the little things baka vinaka vire ke baka menda kendo na kaba tikunda na kabinaka viko take the time to say thank you dora kabinaka na nungu merongo tongo viko mere na vika vinaka may wasia kalau ngata nitiko may niwe nangono sara kanito kina ke munga mule na singa maruai gana numi ke mai mitiko mai mere sala lam sartian Yes, binaksarwale bu Dr. T ni mode. naka wada manda sa totoko makawoti na nasema tiko mai ni ko mere sa takala ngonelewa ni the own robe marotak sara makalemu na nona sema tiko mai vasu i nananang bumbu marama ni naisawsaw may telebu ka baso ko ay Cuba. Cuba bau telebu na turanga tamana turanga ni sanggani nandongo mena onro. Wir ken na siya matiko makanra ve mere sa takala sangol tuka na bakambula ve kemuni bako sibi na koro o sanggani may nandongo tikino nandongo may Cuba pakatalang na may nisaw-saw. Doon po na pinaka-manisaw-saw, nangon sa tukunchuki na domo rong-rong pinaka, ni finaw ang wala may nisaw-saw, si may Cuba, baka biti ko na wasa kira, rabuti ko may, ang wala ito ka nisaw-saw. Sa tanang worker na kayo nisaw-saw, yung klaro to may Cuba, to nakasya, nga nantomo wala ko may Cuba. Laka nakabali besar dan munivito ko ni mai na bitala no ni ko rosa na ului nambo miri na karawa saloti sobo makatal ngaki na belata rabula na kabi nakabali besar na siya mamaik eto sarsau ateda binakabali mo na bakarong mai and bongi binakani ko eto na lesson ni wasya mo o merbi kenda appreciate the little things michu bikenda na yalo ninto baka binaka ken karona yalon dina ena vita vikena nga enda bakete vikena kena ken katolu menan do sa sanga tiko nga sa sanga kakova kondua ni suke muri kuwa na sorokoso toso tiko nga iliu pinakabalivu mere kalau ngata andolo binaka Master John Ravisa Thunder Books ningolen on the page Facebook page follow her page the second kila ni naliutan ni bola na bola na ngonele ko tamaruta ka ni talita ko nando bola ko na ni bola ni nona lako i India yang gua satu ko menyue satu ko ngova mito talaga na ni bola me baleti ni bir ka na ito okay rati ko menyue na vale mo na mo ni bin gravity ko manene no totoka o ni we the rock of Polynesia au nitaka ni na ndona ngona na sota kaya makain na doon naman dini me
Kami minangande yani kini we. Minangbalib saraw sa lolom ten balib ikimuni minangbalib na naman dibito ko nito kumana program ngo. Ni mataka na uto tini na bulangi. Erto na siya matik mikin na ilala nito magdindike ni Bengia Project. Go erto le bito na marama. Erto tiko minisilandi ki Australia. Karto tiko na tamban ni magdikebi ni Bengia senangia sena samungawe. Nanon redongia na marama ni bito. Sebenarnya ni ratampe may nawalangi may nanonda pa no ay nakabalevo sa lom tiani mo de meni susaw do mo talaga meni silandi susana kilioni totoo ba ko tinanong ni Semo Mai merito ko doon tu baka talaga kinan na tonele ni tim ni Tandrabuk totoo ko ba ko ti mere sa takala na no mube karabi sa lolo mo tu yani may California gomi Amerika ni mo